goste ovoga jutra. Naime, slavna 105. motorizovana brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovana je 18. februara davne ratne 1993. godine. Ove godine ova brigada proslavlja svoj 31. rođendan i tim povodom naši gosti ovog jutra su Srđan Mandić, načelnik općine Centar, i Enver Kruluč, predsjednik Unije veterijana Centar. Dobro jutro i dobrodošli u Sarajevsko jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Envere, ja ću prvo nekako vas pitati da nas upoznate sa historijatom i nastankom same brigade i kako je to izgledalo te 1993. Pa prije svega ja bih se želio vama zahvaliti što ste nam dali prostora da razgovaramo nešto od našoj 105. motorizovanoj brigadi. Ja moram reći, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade grada Sarajeva, 105. nastala od malih organiziranih mahalskih grupica, teritorijalne odbrane, Patriotske lige, Zeleni beretki i ostalih jedinica koji su bili u sastavu naše 105. motorizovane brigade. Ja moram da napomenem da je brigada brojala u tom periodu negdje oko 7.000 boraca, od tih je 2.000 ranjeno. 8 je odlikovano najvećim zlatnim priznanjem Zlatni Ljinan i imamo 315 šehida. Ja moram da kažem da je 105. motorizovana brigada imala jednu od najdužih zona odgovornosti. To je od Pašnog brda, Špicaste stijene, Grdonja, kvota 905, Kromolja i sa Sjeničkom Kosovom. Moram da kažem da je 105. motorizovana brigada djelovala ne samo u gradu Sarajevu, nego je djelovala i šire van grada Sarajeva. I moram da kažem da je 105. motorizovana brigada nastala od sljedećih jedinica. To su bila 3. Brdska, gdje je bio tada komandant Rahmetli Ramić Delalić, od 7. Brdske, gdje je bio tad komandant Mirsad Bezdrob Kan, i oni se spojili u 9. Brdsku brigadu. Komandant 9. Brdske brigade je bio Rahmetli Sulejm Širević i posle toga naredbom Armije Republike Bosne i Korpusa I. Ona se samo formira, u stvari nosi nazivni kod 105. motorizovana brigada, gdje je komandant Izet Berkovac. Ja moram ovom prilikom da pozdravim, poselamim porodice šehida, poginulih boraca, naše ratne vojne invalide, pripadnike 105. motorizovane brigade i naravno sve one građane koji su bili u tom dijelu sastava naše 105. motorizovane brigade, to jest uz onu odgovornost koju smo mi čuvali. 105. motorizovana brigada je imala i ti ratni uspjeha najviše u operativnoj grupi, to jest Nišićka visoravan, gdje je osvojeno stvarno više teritorija, gdje je ogromna sredstva naoružanja, u stvari smo osvojili, tako da nam je to pomoglo u daljem dijelu našeg napredovanja, to jest i odbrane grada Sarajeva u samom dijelu grada. 105. motorizovana brigada slavi 31. godišnjicu svog postojanja. Mi smo proveli te aktivnosti. Evo, danas je polaganje cvijeća i danas je svečana sjednica gdje ćemo održati u općini Centar. Naravno, i 17. februara je centralna manifestacija, to je manifestacija na Grdonji, to je ova kvota 905 gdje nam je muzej 105. motorizovane brigade, jer je na Grdonju stvarno u jednom danu znalo, znači tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu pasti do 2.000 do 3.000 granata. Znači, s razlogom je to tu i jednostavno sve je posvećeno našim borcima iz 105. motorizovane brigade, jer su oni zaista ti koji su zaslužili da ovu kulturu sjećanja posvećujemo njima i naravno 105. motorizovanoj brigadi. Da. Načelniče, evo, rekao je Enver, znači danas je upriličena i svečana sjednica općinskog vijeća. Šta ćemo imati priliku? Kakav je protokol? Pa protokol je prilagođen ovoj svečanosti. Ovo je istovremeno dan sjećanja. Ja moram prije svega iskoristiti priliku da pomenem da nas je nažalost napustio i general Kadrija Škriljelj, naš saborac, on je predsjednik Udruženja Patriotska liga. Danas ćemo se i njega sjetiti. Danas je dan kada moramo svi zastati u ovom ludom vremenu u kojem živimo i to su dani zbog toga služe sjetiti, zastati i sjetiti se. Važno je to iz puno razloga. Dakle, prije svega sjetiti se i odati dužni pomen i dužno
poštovanje svim našim saborcima, šehidima i poginulim borcima, najboljima među nama koji su dali svoje živote. Evo, 315 njih je samo u 105. motorizovanoj brigadi dalo svoj život. Danas je dan i danas i prekosutra kad budemo na Grdonju, koji je važan i zbog naših mladih generacija. Dakle, mi danas imamo na sceni generaciju koja je rođena tih ratnih godina i koja je rođena poslije rata. Tako je, koja se ne sjeća. Tako je, i zbog njih. A s druge strane, vi imate jednu agresivnu kampanju revizionizma, ja bih tako rekao, tih važnih historijskih dešavanja, kako čak iz Drugog svjetskog rata ne želim da se probudimo u svijetu u kojem će partizani biti negativni, a svi ovi fašisti biti pozitivni. Isto tako mi ne smijemo dozvoliti da se za 10, 20 ili 30 godina naše generacije, da dođe neko i da ih uči da je ovo bio, ne daj Bože, građanski rat. Ili nekoj pogrešnoj historiji. Tako je. Zato su ovi dani važni, zato je obaveza i nas koji smo bili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine da čuvamo te uspomene i da prenosimo ta naša, evo što je Enver pričao, kad god slušam, prolaze mežmarci, jer se mi svi sjetimo toga. Tako da tu neku, ne želimo trovati nikoga, ali najsvetija stvar je pričati istinu i mislim da je to važno. Tako da ćemo danas imati svečanu sjednicu. Prije toga ćemo svi zajedno obići mezarja i grobove naših prijatelja, naših saboraca. U 1 sat ćemo imati jednu manifestaciju u sali opštinskog vijeća gdje ćemo također odati počast. U subotu je centralna manifestacija u 12 sati na Grdonju, na Maloj Kuli, gdje ćemo također položiti cvijeće. Gore imamo spomenik, spomen sobu. I ono što ja volim od te manifestacije, to ono što dođe poslije, to druženje, to je jedna lijepa manifestacija. Prisjetite. Ja volim i tamo prave najbolji grah vojnički, tako da ćemo... A to je jedno lijepo mjesto... Pa se sjetimo kako nam je grah bio golem u ratu. Ma da je bio Bog do grah, tu je bila... Kad dođe grah, to je praznik, bude ona leća ili oni makaroni bez jaja. Ali, pošto je Grdon jedno lijepo mjesto i izletište, evo ja koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane da dođu, da nas bude što više, jer to je stvarno jedna, ovako kad se završi taj svečani dio, jedna lijepa manifestacija gdje ljudi, fali nam tih situacija da budemo što više zajedno. To je zbližavanje ljudi. Tako je. Tako da, evo, i tuge i radosti, to je naša sudbina od 90-ih godina, da se i radujemo i tugujemo istovremeno. To nas nekako obilježava i mi smo i po tome, ja mislim, jedinstveni i prepoznatljivi što umijemo i da plačemo i da se smijemo i da pjevamo i da tugujemo. Takav nam je nekako život, ali naš je i ne damo ga. To je nešto na što smo ponosni. Envere, evo znači 31 godina je prošla, Sarajevo je bilo specifično grad, toliko dugo u opsadi. Ja vas moram pitati, te 93. kako su se ti goloruki dječaci, mladići organizovali? Kako je uopšte to krenulo? Koje biste bitke izdvojili? Jer specifično i da je centar grada u pitanju da se držali te neke linije odakle je pucano na Sarajevo. Pa vidite, znači neko je služio onu bivšu jugoslovenskog naroda. Pa je ko nekog iskustva donio, jel? Nekog iskustva donio. Međutim, svi smo i učili, ajmo reći, u hodu, jel? Znači, otprilike ono što je armija JNA imala, ona je, znači, to, kako bi rekli, u udžbenicima učila, međutim, bilo je neprimjenjivo na samu agresiju, u stvari na napad i zauzimanje samog grada Sarajeva. Međutim, mi, pošto smo više, hajmo reći, mangupski bili, mi smo znali otprilike neke njihove... Taj duh nesalomivi naš. I duh je taj bio nesalomiv. Jednostavno, mi smo se... Nisam ne nadali ovom našem otporu. Međutim, jednostavno, mi kao tada dječaci koji smo volili da se igramo i onih partizana i svega ostalog, indijanaca, hajmo reći kao boja, neke smo naučili te fore gdje smo... Naravno, znači, mi smo iz urbanog dijela grada i znali smo kako se treba ponašati, naravno, i te borbe smo tako vodili. Bilo je teško, ali... Eto, opet, zahvaljujući nekom našem patriotizmu i svema ono što smo mi gledali, recimo, na filma nije bilo primjenjivo. Međutim, svi smo se furali na to, ali
Ali mogu da vam kažem da ono što je običan čovjek uradio, svi oni koji su se busali, oni su pobjegli, ja, koji su nešto važili. Međutim, rijetki su koji su ostali tu. Međutim, znači, običan svijet, običan narod, obični momci, obični moji prijatelji i drugovi, oni su dali, znači, maksimum i jednostavno iznenadili sebe i mene i ja sam sebe, naravno, da smo takav otpor pružili jednostavno takvoj sili koja je bila četvrta sila u Europi, kao što je bila Jugoslovenska narodna armija. Da, i zahvaljujući vama smo sad ovdje svi. Pa, naravno. I ja moram da kažem ovo što i načelnik rekao, da mi stvarno ove godine smo uključili i djeca osnovnih škola, gdje će on dati taj svoj jedan poseban doprinos. Da, ta kultura sjećanja jako je bitna. Kultura sjećanja da je jako bitna, jer mi stvarno prenosimo na djecu ono što je samo istina, ništa drugo. I na djeci je da oni shvate neke stvari, kako će biti u budućnosti, tako da im se nikad ovo ništa ne ponovi kao što se nama ponovilo. Da. I imamo literarni radove koji su oni radili na temu 105. Pa onda imamo dodatno likovne radove isto sa oni što su radili. To će danas biti izložba jedna lijepa. To je ta neka sinergija lijepa. Sinergija lijepa. Mislim, sa djecom uvijek lijepo raditi. Jednostavno, to je nekakva zdrava sredina. Ja. Tako da će to biti općini centar. Koliko se brinete o preživjelim članovima i šehidskim porodicama? One nekako ne smiju biti zapostavljeni. Pa oni nisu zapostavljeni, međutim, evo, mi kao udruženja tu dajemo suport ono što imamo od općine centar. Općina centar tu u suradnju, naravno, sa općinom centrom i tu ono sredstava što se ima, što se može pomoći, mi pomažemo stvarno. Međutim, mi smo imali jedan problem hidrometeorologije koja je prošlu godinu koja nije bila primjenjivan za naše udruženja, to je naša udruženja gdje mi tu, što ja znam, trebamo primijeniti po nekakvim novim standardima i tako dalje, jer hidrometeorologija znamo šta je da je tu, ako su već vanjske institucije, ako su to međunarodni fondovi i tako dalje, ti pristupni, jednostavno ovo što smo prošle godine radili, jednostavno mi se nismo mogli snaći u tome, jer ali evo, ima ispravka ove godine. Ali imamo ispravka ove godine, tako zahvaljujući i ovoj našoj pomoćnici načelnika za Zamri, Hašimbegović Uć, koji stvarno tu jedna, mislim, došla je nova jedna osoba, u stvari žena koja se razumije i jednostavno koja ima taj osjećaj za boračku populaciju i naravno u suradnji sa službama mi smo uspjeli ovu godinu da iznađemo rješenje i naravno, ali samo sa ciljem da pomognemo krajnjeg korisnika, to jest ovim kojima je stvarno pomoć potrebna. Ja moram da kažem da mi imamo i zakon o dopusnim pravima boraca koji je definisan i naravno da na neki način se do 57 godina da imaju nekakvu novčanu naknadu, pa i to je na neki način riješeno da ima čovjek nešto da može, iako je to za nas simbolično, jer kad pogledate da kad se ovi bore za nekakve svoja plate koje su, mislim, nenormalne za naše uvjete, da on mobilisanom borcu dao 16 finiga. Evo sad ovo po novom povećanje te nadoknade. A vidite, mislim, sa kakvim oni platama. A ne smijemo i zaboraviti. I ne smijemo to zaboraviti. I naravno, mi se borimo samo sa ciljem da poboljšamo svoj život, u stvari i život naših saboraca, da jednostavno krenu ka boljem. Jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni ovoga. Koliki vi dajete doprinos kao lokalna zajednica, jer ne smijemo zaboraviti ovu kategoriju? Naravno, mi kao opština centar, evo Enver je rekao, prije svega mislim da smo ove godine uspjeli našu saradnju učvrstiti. Vrlo je važno da sarađujemo, da razmjenjujemo informacije. Novac postoji, samo je ključno pitanje kako ga na najbolji mogući način plasirati. S te strane, evo, naravno ovo što Enver govori, postoje te metodologije raspisivanja javnih poziva koji jesu nešto komplikovanije i koje mnoga naša udruženja ne može da prate. Ona su po tim nekim EU standardima. Mi na neki način se moramo i toga pridržavati jer želimo sutra naravno Evropu. Ali smo ove godine napravili jedan iskorak važan. Opština centar je proglasila određen broj udruženja, dala im je taj status da imaju poseban značaj i samim tim će im biti lakše doći do sredstava, taj će proces biti više transparentan, tako da će i njima i nama biti lakše. I to je nešto čemu smo zapravo težili, što smo u ovoj godini uspjeli. To je čak nešto na što sam ja ponosan. To je nešto što je koordinacija boračkih udruženja zajedno sa kolegicom Hašimbegović. Sami su to kreirali. Ja sam rekao prvi dan, ja neću da se
namećem boračkim udruženjima, ne ja kao iz pozicije načelnika, više sam želio da oni sami nekako kreiraju. Moja je obaveza i naša obaveza kao načelnika kabineta Europskog vijeća da obezbijedimo novac. Oni neka se dogovore kako da se taj novac troši. I mislim da smo ove godine, evo vidjet ćemo jesmo li uspjeli, ali mislim da smo na dobrom putu da uspijemo. Također ove godine imamo po prvi put jedan dobar projekat koji ćemo realizovati u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja kantona. Ministar Osmanović je zaista uložio energiju, našao sredstva koja smo udružili s našim novcem i imat ćemo ove godine opština Centar daje 100.000, isti iznos će izdvojiti i ministarstvo, tako da ćemo jedan broj naših stanova iz fonda opštine Centar rekonstruisati, urediti i dodijeliti porodicama boračkih, šehitskim porodicama ili borcima, naravno, preživjelim, evo to je. Tako da, ono što mogu reći iz iskustva nakon, evo, 3 godine provedene na poziciji načelnika, mislim da je čak novac i najmanji problem. Novca ima, fali nam više komunikacije, fali nam više transparentnosti, fali nam više nekako koordinacije međusobne, da znamo šta radi ministarstvo, šta radi lokalna zajednica, šta rade pojedina udruženja, da se nekako definiše da jedni rade jedno, drugi ne znam. I da se uvežete na što bolje način. Jedni će organizovati banjsko liječenje, drugi pomoć, treći bilo. Samo da se organizujemo. Najgore kad svi sve radimo, onda imamo jako male efekte. Ali mislim da se krećemo ka tome. Ono što ja zaista želim da kažem i ja kao bivši borac, mislim da dovoljno razumijem tu problematiku. Pa jako je važno to. Uvijek sam govorio, što se mene tiče, na raspolaganju smo i zaista ćemo činiti sve da obezbijedimo sredstva i da im pomognemo da se oni bolje organizuju i da konačno to nekako skinemo s dnevnog reda u smislu da je to problem i da naredne godine i decenije provodimo u ovim nekim stvarima koje su važnije, a to je ono što smo govorili na početku, da mladima šaljemo poruku šta se dešavalo 1992. i 1995. Hvala vam, sretno danas i naravno u subotu da bude lijepo druženje, da uživate. Mi nastavljamo dalje sa našim programom.